سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ئازیژوارە پێشکەشکن دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. انجمنا نیشتیمانی کوردی ل سوریه بریارا وکرنا نویزگهین خوا ل روجاوای کوردستان دا. ل عفرین ولاتی کی کرد بن اشکنجه ده شهید بو و ترمیوی دناوا زویان ده هاته دیتن. هزین امریکی بارگهین خوا ل روجاوای کوردستان برفرهتر دکن و گرک امریکی برای خوادا بنگهات البیدار. ارتش رژیم سوریه ریا خان شیخون و معارت النعمان بگشتی خستد بن دسته خوده. هاتنا پناخوازین روجاوای کوردستان جبو هرما کوردستان بردوامه و هجمار وان گشتیه 20,000 پناخوازی. دوباره سلاف بریانها دسته سروکاتیا انجمن نیشتیمانی کوردی ل سوریه بریار دا جارکدن اوفیسین خوا یه باجار قامشلو وکه. دسته سروکاتیا انا کسی ده داخلانی که در آگهان کوکو همو جماورین شرفمندین کرد و ملت مد زانن کو ده درجاهیا چند سالین بوری ده گرتنا اوفیسین انجمن نیشتیمانی کوردی و بارگاهین پارتیین سیاسی لسر دست پیاده و چکدارین ویبو به همو شیوا و شیوازین تند کار وی هاتبو قدغه کرن. تفی وی اکیجی لی انجمن کارو خباتا خوایا سیاسی رانوستان و دناوا جماوارین کرده لکردستان سوریه ده بردوان بو. نهاجی لسر داخوازا و بانگا یک رزی و یک هلوستا کردان وکو دست پیشخریه که نیاز پاک جبو یک هلوستیا کردان جارا کدن اوفیسین خواه دکه. دسته سروکاتیا انجمن نیشتیمانی کوردی ل سوریه بریار دا اوفیس و همو بارگهین خوا وکه و کار خوا بفرمی بکه او جی جبو آواکرنا باوریه و تکزیا وی لسر یک هلوستیا جبو چارسرکرنا همو ناکوکی و پرس ناکوک دنافبرا آلین کوردی ده. قامشلو 2 شباط 2020 سروکاتیا انجمن نیشتیمانی کوردی ل سوریه. جدن خوجهی جباجار عفنی راگهاندن کو ترم ولاتی کی کرد لنافچه ماباتا هات دیتن کجالی گروپین چکدار و هاتبو رواندن دوجی ترمیوی بتوندی و باوی کی هوانه جالی وان چکداران و هاتبو اشکنجه کرن دناوا زویه که ده هات دیتن. دبردوامیا بن فکرین گروپین چکدار ده در حق ولاتیین کرد لهرم عفرینا روشاوای کردستانی جارکدن ترمی ولاتی کی کرد نوازویین گنده کی نوچه ماباتا لعفرینه آویتی هاتا دیتن. لگوری جدرن خوجاهی جواجار عفرین راگهاندی که 2 روژا شمیه ولاتی کردی بناو سعید رشید مجید که بخوا بازرگان زیتا زیتونایه لعفرینه جالی گروپین چکدار و هات بو رواندن و 2 ترمیوی که بتوندی و آوائه کی هوانه جالی وان چکداران و هات بو اشکنجه کرن دناوا زویه کیا گنده حوسی یه نافچه ماباتا هاته دیتن. اونها جی ترمیوی لنخوشخانه یا سربازی باجار عفرینیه صبح دی ترمیوی جبو مالباتاوی وره را دست کرن. ولاتی بناوی سعید رشید مجید 5 سالیه خلکی گنده عتبانی سر بنافچه یا ماباتا یا عفرینی ویه. و جشش ماه 11 یا سال 2019 و لسر دسته گروپا بناوی احرار الشرقیه هاتبو رواندن. جالی خبر خصنا مافی مروان راگهاند بو که سعید رشید و لگل هجمارک بازرگان عفرینه ین تایبت به بازرگانی زیتا زیتونان جالی اوفیسا بناوی آبوری ابسر گروپا احرار الشرقیه و راستی لیکولین هاتبون و پشتره هجمارک مرج و تایبت گریدای بدانا پریان و مولت انکار فرسکرن آباجان و هفبشی آوان به بازرگانان ره لسر وان بازرگانان هاتبو سپاندن. و همان جدار اشکره کربو که هر کسی کی به وی بریار پابند نبه یان جی گلیک جالی هر کسی کی و جبو اوفیس و جهن گروپا احرار الشرقیه وره پیشکش کرن و جالی گروپا شرقیه و او بازرگان و راستی سزادان که توند وره و جبر که بازرگان ابناوی سعید رشید جمر جودانوستاندن اندام احرار الشرقیه لگل بازرگانان رد کربو و پابندی بمر جنوان نکربو او راستی رواندنه و اشکنجدانه و تیرور کرنه هات و شهید کت. جدسپیکا دست سرکرنا ترکیه گروپین چکدارین بسر و لسر عفرینه و بن پیکرنن گروپین چکدار جی کشتن، رواندن، اشکنجدان، سرگون کرن، دزی، تالان کرن،
دەستەسەرکردنا ماڵ و ملکên welatiyên Kurd guhertina demografiya Efrînê birîna darên zeytûnan farskirina bacan û diziya perçeyên şînewarî berdewam e. دوريك أمريكي جي تل تمر بري خدا بنگها سربازي يا تل بيدر روانگها سوريا مافي مروفان پارچا ویدیوک بلاف کرد تیده دیار دبه که دوریک امریکی جه تل تمر برای خوادا بنگاه خوا یا سربازی یا تل بیدر لگندوار حسکه. جدمها سارا بوری سروک امریکا دونالد ترامپ راگاندو بو که اوه هزین خوا جه سوری وکشینه لپشتره جاره کدن راگاند که هزین وی به تنه لبیرین پترول جه خوا دی بگرن. در جمع بمباران کردن باجار بابه لروجالات حلب جالی بالافرین شهرین روسی و هجمارک بریندار کتن. چالاکوانین دناوا باجار بابه در راگهاندن که دو هزین روسی جبنگها خوا یا حمیمیم لگندوار لازقیه بچند موشکه که باجار بابه لروجالات حلب کرا ارمانج. در جمع ده هجمارک ولاتین سیویل بریندار بون اجبو نخوشخانهان هاتن و گوستن. همان چالاکوانان دانا دیار کرن کشبلی کتنا هجمارک بریندار زیان مادی مزن جی گهشتن مال و ملکین ولاتین ویده وره. ارتشا رژیم سوریه ریان دناوبرا خان شیخون و معارض النعمان به تمامی کنترل کرد. آژانسا روسیا تودی بلاف کرد که ده ایوار ارتشا رژیم سوریه خالک چافدری یا ترکیه لمعارض حتات باشور معارض النعمان لگندوار ادلبه باشور دور پیچ کرد و تکس کرد که چکدارین رژیم سوریه ریاد ناوبرا خان شیخون و معارض النعمان به تمامی خسته بندست خوده. جدره هر وها آماجه کرد که گروپ چکدار ایریش خالن رژیم سوریه لدورا تادف لباکور رجالات گندوار حلب کرنه. هزین امریکی دست به برفرح کرنا هر دو بارگاه خوا ین هری مزن لسوریه کرنا. هر دو بارگاه زویا پترول العمر لبنگاه باجار دیر زوریه هر وها بارگاه تلبیدر لباکو رجاوای باجار حسکیه. هزین امریکی دوباره گهن خواهین هری مازن لسوریه برفرد دکه. لگور آژانس آنادول راگهاند که هزین امریکی دست به برفرابونه هر دوباره گهن توی مازن لسوریه کرد. بارگهن امریکی توی مازن لسوریه زویا پترول العمر لبنگاه باجار دیرزوره و بارگاه تلبیدر لباکور رجاوای باجار حسکه دکه. آژانس نافبوری سربار کرد و گفت که امریکا لگل قصده دا آوا کرنا برفرک کرنا بارگهن خدا بردوامه. تیزانین که دم داویدا هزین امریکی و روسی بهترش پنج جاران لدورن رجاوای کردستان به تایبت لسریا انفورا ناف دولتی روبروی هفهاتن. جیمز جفری نونر امریکای تایبت بو سوریه پشت راست کرد و گفت که ولات امریکا تو پلان وکشاندن هزین خال سوریه تنانه. هر وها جیمز جفری سربار کرد که رژیم سوریه به پشتوانه روسیه دخوازه به شیواکی لشگری خاکا سوری کنترل بکه. هجای گوتنه که پشتی دست پیکرنا ایرشا ترکیه و گروپ چکدار سر هر دو باجارین گریسپیه و سرکانیه سروک ولات امریکا دونالد ترامپ دو جدمه بوری ده فرمان دابو کووید دمک نزک دا لشگرین امریکیش دوره وکشن. تیزانین که هزین امریکی 11 بارگه و خالین لشگری لدورین دبن کنترول قصده دا لباجار حسکه و رقا و دیرزوره هنه. بر کنترول کرنا زوین نفته و ریبرینه لپیش گروپین ایرانی و پشتوانی وان جرجم سوری را. فرانسا سرکرده برای ارتشا اسلامی لسوریه گرد. آژانسا فرانس پریس راگهاند که اسلام علوش برپرس پلبلند یه گروپا بناو جیش الاسلام یا سوری لباجار مرسیلیا لفرانسا هاتا گرتن. تومتین تاوان جنگی و اشکنجه آراسته وی هاتنه کرن. جیش الاسلام یک جو گروپین تندروا پشتی شهر سوریه هاتا آوا کرن. هاتنا پناهخوازین روجاوای کردستان بو هرما کردستان بردوامه. دو شمیه ناونده هفبش یا کریزان یا هرما کردستان لسر مالپارا خوا یا فرمی بلاف کرد که هفته و 3 کس گشتن هرما کردستان و بویه که هجمارا پنابرین روجاوای کردستان که پشتی دست پیکرنا اپراسیون ترکیه دنه جوتمه سالا بوری تاوکو 2 گشتیه 20,000
و 208 پناخوازی. چالاکوانên di nava bajarê Idlibê de ragihandin ku piştî rodana şer û pevçûna di navbera grupên çekdar û rejîma Esed de rejîmê kariye du gundan li Rojhilatê bajarê Idlibê bixe dibin destê xwe de. Li bajarê Helebê jî bombebarankirin ji aliyê rejîm û Rûsyê ve berdewam e. Herî dawî jî Rûsya nexweşxaneyek li gundewarê Helebê kiriye armanc. Li bajarê Idlibê û gundewarên wê şerûpevçûn navbera çekdarên rejîma Esed û grupên çekdar de berdewam e. Di encama wan şerûpevçûnan de rejîm pêşveçûnan bi destxwevetîne û hejmareke gundên din xiste bin kontrola xwe de. Çalakvanên di nava bajarê Idlibê de ragihandin ku derengiya şevaborî şerûpevçûnên tund û dijwar navbera hêzên rejîma Esed û grupên çekdar de li Idlibê rûdan. Di encama wan şerûpevçûnan de rejîma Esed kariye du gundan kontrol bike. Wekû heman jêderan dane xuya kirin. Piştî zêdetirî 20 hewlên pêşveçûnê ji aliyê rejîmê ve û rûdana şerûpevçûnan, rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê her du gundên dadîx û kefir batîx li Rojhilatê bajarê Idlibê ku bi tenê 9 kilometreyan ji bajarê Seraqib ve dûr e xiste bin kontrola xwe de. Jêderên xwecehî her wiha serbarkirin û gotin di encama wan şerûpevçûnan de hejmarek kuştî û birîndar di nava her du rêzan de ketin serbarê rûdana ziyanên madî mezin ji her du aliyan ve. Derbarê rewşa Helebê jî jêderên xwecehî ji wê derê ragihandin. Rejîma Esed û Rûsyê di operasyona xwe ya leşkerî de li ser Helebê berdewam e û ya herî dawî jî armanckirina Rûsyê ji nexweşxaneyekê re li gundewarê Helebê. Wekû heman çalakvanan dane diyar kirin ku duh belafirin şeriyên Rûsî bi du operasyonên esmanî nexweşxaneya Elhuda li rojavayê gundewarê Helebê kira armanc. Di encamê de ew nexweşxane bi temamî hate rûxandin bê ku tu ziyanên canî hebin. Ji rêkefta 25 mijdara sala derbasbûyî ve heta niha her du bajarên Idlib û Helebê rastî operasyoneke leşkerî tund ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve tê ku di encama wan êrîşan de rojane qurbanî navbera kuştî û birîndar dikevin. Serbarî dirûstbûna pêla derbederiyê ji aliyê xelkê deverê ve bi sedê hezaran kes ji her du bajaran derbeder bûne. Belê temaşevan hêjan hajiya zîberê xwe bidim Kobanê li cem çalakvan Bîrkal Kobanê li gel me ye. Dem baş Bîrkal zanyarî û pêşata çil cem te hene? Dem baş silav ji were temaşevanê were. Yani rewşa Kobanê ne yani ew jî girêdayê rewşa Idlibê re. Ji ber ku îro yani zêdetirî dised tangê Türkan û artêşa niştimanî Sûriye derbasî hindirê Sûriye bûn. Çi di hindirê ew ê deriyê Qapî ew ê da girê spî da çi di Lîwayê Skenderû hêla Lîwayê Skenderûn da. Bi rastî yani îro Tirka elan kir ku xeta M4 ya M4 ew gîş mentiqake eskerî ye. Yani seram ser ji Tiltemerê da ji Hetanî Beyn Îsê da ji heta bi Helebê da Heyanî bi Sînorê Idlibê da. Yani îro ew yani tiştekî din ez bibêjim serokê Tirkiye got di evekê da daxuyanekê da got em dibe ku em ciyakî din em şerrekî din vekin ji ku heger şerê Idlibê verne ew venemre. Yani ê ku ez dibînim belkî yani îro ji huda heya îro gelek gundê Eyne İsa li wê derê şer dibe îro mesela yani numune bidim îro kampa Eyne İsa'yê hate bombebara kirin ji artêşa niştimanî Sûriye. Tiştê ku meydanî hene îro yani divê ew da divê xalê da tên ew kirin. Yani Bîrkal ew amadekariyê Tirkiye ji bo çi ne? Amadekariyê ku dibe li ser xeta Idlibê yek li ser xeta Eyne İsê û ew ê dide. Yani xeta Anforê ew cem wana gelekî giring e xuyayê gelekî giring e li ser xeta Anforê dişuxulin. Yani li heta li ser ya Eyne İsê jî li orda jî li wê xetê dixwazin ew xeta jî bin
yani tekin kontrola xwe. باشه لەو تەفگەرە هێزن ئەمریکیان ژی ئارتشن ئەمریکی چاوە لە هەرێما کوبانێ تێدیتن يعني امريكي قوتن يعني ناخذ مثلا كوباني درباسي هندري شهر ببه لخويا امريكي كوباني جيرا برنا يعني جيرينجا كوان بين وكي كو بيري بترول وتشتي كل او جيرا جرينجا يعني يوم مثلا كوباني دا امريكي تدا نعاون حاضرا ام كانوا بالروس تدا حاضره يعني روس سر روس و رژیم سوریه پرتدا هلا او لسر وی خطه به ترکیه دن باشه روس و رژیم سوریه چه لو تفگره دکن يعني ايكو ازانم رژیم سوریه دخوازه کو هر کو يريشي ارتشان اجتماعي سوریه و ترکیه و هبه لسر خطا عيسى ولسر الكوباني ولسر كيان داره بخوازي حركو هبه جيرا يعني جيرا باشا او دبينين باشا جيرا جبو حركو كو هبه اوه يعني قصد بكن داخل المفاوضات انا بخوازن تشنهين زيادتر ببن هرن باشه برز بیرکال ماترسیک لجم خلق عین عیسی چه بویه یعنی ام کارم بیجن پیلک دربدریه هاتیه آفراندن چه بویه تفی کوت بیجی لو تفکر ترکیه لسر سینور زیده بویه والله يعني ملتي عين عيسى حطانها نجشتي او ملتي عين عيسى ليه دناره كو او وكي شرك دبي ودم هنا دبي يعني شركي سفك نوك شركي جرام ببيا تشتني جرام ببيا لو دبيجي يعني ام دبين بلكي تشتي كل السنه كاني او لجرس بي بويا يعني ماترسيا خلقي هي برز بيكال ماترسيا خلقي بيشتي لكوباني لعن عيسى هيكو اوبراسيون كان ورا سر هرم كوباني نترسي هيا هلبت نترسي هيا اللي ناو نترسيا وكي جريس بي ويا سريكانية يعني حتى كو يوريش نجرام وشر بهذا ناو ازين او نترسيا وكي جريس بي وسريكانية وتنابه بله گلک سپاس چالکوان بیرکال کوبانش باجار کوبانه تلگل مبوی لسر روشا سیاسی از بر خو بدم برز منال حسکو شروعکار سیاسی ج سوئد دل گلمبه دنباش برز منال برز منال اگل تو دنگی متکی بله پشتی گرن جيفري جبو رجالات نافين هروا تركيا هروا گرن ميخائيل بوغدانوف جبو هرما كورساني وجبو رجالات نافين قالوا سياستا هردو امريكا وروسيا جبو كردان لروجافاي كورساني ويچبه دسكفتن ويچبن دەستپێکە دەڕێز و سلااف ji بۆی وەش بۆی تەماشەوانە ئەس باوەرم ئیرۆ ڕۆژ ji hemî roja bêhtir siyaseta Amerîkî Rûsî li ser xaka Sûriyê zelaltir dibe û bêhtir hata xuyakirin yanî ev siyaseta hena berê wê kî derê nisbetî Rûsa em hemû dizanin Rûs hemî hewlê xwe didê ji dibistpêka şoreşa Sûriye heta weke îro got hemî grûp hemî xaka Sûriyê vegerênê careke dîtir kê bin saladariya rejîmê û rejîm bixwe weket bêjê bibe kolonyalek nisbetî Rûsa dibin destê firmandariya Rûsî debe ev xaleke zelal û diyar û xuya ye nisbetî helwesta Amerîkî helwesta Amerîkî devera Kurdistanê ye devera petrolê ye parastina berjewendiyê Amerîkî di deverê de ye û parastina berjewendiyê Amerîkî zelaltir û hişkere bû got kesek nikare nêzîkê wa berjewendiya bibe di kuştina yek ji serokê terorê di rojhilatê de kesekî em bêjin weke Qasim Silêmanî ji ber em hemû dizanin grûpê çekdar gelek grûp pêve girêdayî bûn û kuştina wî ne ji holê ewrakirina wî zeîfkirina wa grûpa bû û berjewendiyê Amerîkî weket bêje divê kesek nêzîkî nebe û bi taybetî di deverê Kurdistanê di deverê got berjewendiyê Amerîkî ya bêhtir tê de îro باشه برز منال کیجان عالی بهتر جبو برجودیا کردان لروجاوای کورسانی کار دکه
باور يمدا كسك جوانا جبوي برجوانديه كسكي كارنا كي هر كسكي جبوي برجوانديه خوا بهتر كاردكي روس امنا بجنتك نيجاتيف عند مساله كرديدا لي ارمانجا روسا او جو سوريا مركزي جارك دي تركي بروجا ويب سركبي لي بروجا امريكي بهتر ايش برجوانديه مره بيش برغو امريكي تو دربا قبول لكن غولفاتن بشامره تشيبي و دستي جروب اجي كي قد يعني حتى بقصد اواغو ايرو بزلالي بهشكرا بريجيم ركارد كي دريا روسارا اي امريكي و دستور ندن حتى بداوي اي امريكي بهتر ببرجونديه خو باراستنا دهر ربن و افغركا كرد السرفي بسكنن و جيمس جيفري برونشتنا بتفقرا سياسي كردي بتايبتي انا كسيرا زلال و خيايبو بله برز منال دناوا خافترین خدا تبحث ویا که کرد کو روسیا دخوازه رژیم وگره روجاوای کردستان یا جی هرمین کردی ل روجاوای کردستان نها بحث ویا که تکرن کو روسیا هول دده وگره عفرینه شروعه تا چیه؟ قربان بري ام فيبر سوي بدن دفي ام راستيه كي بزانبن ايرو شر ترك وايرانيه وكتنا تركا جبوي عفريني براستي شرك رقبنا الصفوي وعثمانيه دا لسر عردا سوريا ولسر اشتا عربايا مخابن عرب نكارن في سياسته يعني وكي نمونه تدبيجي تمدد ايراني ايرو دسوري ديمن لبنان دا عراقي دا وتمدد ايرو عثمانيه يعني بسروكاتيات اردوغان دسوريا ليبيا جزائر الصومال دا يعني كاتشي ودوي دا حتى وي مداخله بكي افحمي شركي صفوي وعثماني لسر عردي عربايا ومخابن عرب بخوجي كي دستكنت فينا دا نسبتي اردوغان وعفريني ام حمود زانبري 3 سالا دسوتشي اتفاق نقباء ايران وترك وروسا ذهبوا جو روس يعني بتيبتي ترك او احرار الشام ونصره وجبهه الشاميه وحمزات وحمجكا دفيفا جروبا حمجكا درخي اتفاق وابو تركي وفقر سينوري حدودي ودوي دريدا اوانا بجهبكي لمخابن حتى وقف دقه ابترد اخذم ايجو اتفاق نبرسري ومماطله ذكريه تركي اتفاق نبرسري لهذا الراستيه ميزاني ايرو تركي زيدي سينوري خوا زيدي باراسنا امنيتا خوا كتا عردا سوريا دا يعني كتنا جريس بي سري كاميه عفريني لغور اتفاق ادنا لغور اتفاقيات دولي باراستنا امني كا تركي زيدي وبقلك درباس بويا جبر في روسيا بالتايبتي بشتي دو هجوما قد حلب دا تشيبو وبدستي فصائل تركيا او بشتاوات غريو على روسي دانا عبدو بيلي كرن از باور موقع عرب دبيجن افي مرور الكرام شتركي درباس نبي وروسيا اي كاربي دستي وقت بيجي دستي اردوغان هدي قدكي لندورا قول لهمبري مناطق كردي وعلى الاساس برنجكي وابي طالما امريكي دغردن امريكي دستوري ندي جو دغري كردستان بكبي بن دستواج غيني ما ترسيال سركوباني وعفريني بله د بلانا رژیم وقصده ده هيا كو بشتي ادلبه بري خو بدن عفريني بيجومان اف بخو هكر خوشكاي لي تماشا كان مثلا تنهاج كابراي ماجي كوباني برسي براستي د كوباني د ايرو خوشكاي جيش ريجيمي قصد وحتى معوناتي امبيجن اريكاري ومساعداتي خوار نواف دستي بايدي دغهيتا جيش ريجيمي دوي دريدا يعني لفاتنا كوخيا وزلال دوي ده هيا لي ترسا قصد جيكودي وبتيبتي نترسا قصد ترسا بايدي جيكوديا جي امريكيه اجبر امريكي نرازي نفيت اشتها وهكا تلفي تفقرا داوي ميزاني بامريكي جالي خو بتشخاف اشارات كنسر طرفي امبيجن كرديدا وروسي جالي خوا هر يكي لغور خوا لي بروجا دفري كردي امريكا بريار بدي باشه برز منال بريان هات بحث كرت اقول ما ترسيل سر كوبا نهايه ام تخازن في خاله تجمره شروفه بكي تشاو ما ترسيل سر كوبا نهايه وجالي كيف ما ترسيل سر هيا جبرگو قربان معاني زمان ايرو بروجا روسي او دوي حميده ورفقري بن دستي ريجيمي وبرجوانديه دوي دا قوين بن وبروجا دو لفاتنا جو بسروكي اسرائيلي وبوتين لفاتنا جو تشيبويا دوي ايران جي كي جوي دربيتا باشكشاندن دوي دريد امريكي جغيني دوري بترولي ودوري كردستاني نيش برجوانديه واربي يعني حتى اتفاق نافارو صادا كيم زيدا هاي راستا فشار ايرو لقلق دفرا دريا فورفا وقلق دفرا دي تركيا بدنابوادا امريكي بهشكرج روسارا قوتن لفر بسكنن سينوري وحتى فرج فربي بچنابي من درباس بن لي روس امريكي خناخي كوباني دا هكر چي خاص ايرو دبيجي ام قبول جناكن وخناخي دعفريني دا جبر فينا نزح متى قد دي سجارة دي تركيا بوتين لهم بري ادلبي واقع
گروپی گرک هاتبانه کشاندن بیجی اردوغان وی دورا سینوری لوی دیجی کرم که وی دیجی که بپارزا لی شرطه گوته گروپی نصر واید ترکی کسی نهیلی دوری دا. بله برز منال دوی روشه ده دوی کرد چه بکن باکو او مترسی رابن یا جی چه بدست کردان دردکوه؟ باوریم ده تفکر سیاسی کردی بسرپرشتیا آن کسی به تایبتی از خوازم بین مزمان حتی وقت وی ساعت گاوی و هکر چخا هدی کابنجی که گاف نپیروز و زلالن و از باورم حتی بریا دروجاجی که داخیانیا آن کسی سرکاتیا آن کسی پیشتی روشنا بغدانو برا زلال و خیایی بو یعنی وقتی گو دان خیا کرن گو هکر بی ام برای خو بدنا شامیجی که امی دریا اپوزیسیون ربن یعنی امی وک اپوزیسیون لفاتنی و تفگرا خو بکن افگاوا که گلک پیروز و زلال بو اوی داخیا کرن گو اینی هکر چخاون فشار جی بکنج روسارت بیجه بس او فشارانا ناچه تا حتی بداویش بر پروژه که و اف پروژه تی زلال و خیا کرن گو دخوازك امريكيه وامريكي دخوازي جيمس جيفري زلال كر جو انا كسا ومخالفه بهدوره بن ولفاتن وقت الشامي جي بن سر بنها اساس وراست وزلالي ودستوري بي. بله برز منال يعني امكان بيجن سيناريوهات قالك بنا سيناريو من بجل بيشامه يا عفرين وسري كانيل بيشامه سيناريو مانا هزن امريكي بيشامه سيناريو ام بيجن فغارا ريجيمي هيا كيجان سيناريو بهتر دي لبيش روجاوای کوردستان به از بخواه شخص از باور ناکم گو رژیم کار به وگری دفری و دستی خود نیستر دفری ما به تایبتی وک کرد وقتی بحثا دفری خو بکن دو امریکا ایجوی داری خود تو در بانک شینه وقت بیل برچع بدیسه ویجی خیانه گو ایرو قاعده خو زیده ترد که بهتر لشکری خود دفری دینه و سیاست امریکی زلال تر و هشکارتر انو کسک ان کار به نزیکی دفر آمد بی جبر وی که جی که از دبینم انو پروژه کردی به تایبتی دوی به ویریه دا و به قناغان نها تیره در باستن نکوی بن فشاری تدورادا نکوی بن باندورا عاطفك سياسي ده دوی سياسات وقت سياسات بينه وبرجواندية خو ببرجواندية مخالفة وأمريكية وغيره مخابن هكر تشخا أو مخالفة إيرو روش جرك قافنا بقواتر دابانا جرك أو لفاتني بأنا كثيرا نسبتي برسا عفريني وبنامبرا وبيتر زلال كربا بتشكي خوش بن ساعة تركيا درخصبا ياقو حتى وكذا ساعة تركي مخالفته بهتر سيطرة لسركي وبريفت بي يعني هناك زحمتي هنا لوقت بيجي ما أفقى صال درباس كرن جرك فيجا أم بكنا صالي برب لفاتني وزلال بونا بروجا دبي باشا برز منال هلا سر ادلب يعني باخفن رژیم روسيا چه ادلب دخوازن يعني دخوازن باريزگاه حمي بتخن بدسي خدا يا بتني ريا نافدولتي يا كو شامي بهرم الدفا جريد ده دخوازن وين ريا بتخن بدسي خدا مد دسبيك ده بحثا اتفاقات سوچي كردوه داري ده لفاتن خيا وزلال بو انه نسبتي تركي دويت تبقى جروبي عسكري ايجو بالتايبتي بتبقى جريداين دويت وحمچكا بشي نسر حدود ودوه داري تريه كيجوار ببيني ونمونا وينا جو اردوغان 10,000 لشكري مخابن عرب شاند جو عرضك دي عرب ليبيا اذا ذاكر كربكن قافك براستيجي كي جبوي موكي شخص هناكي غريبتي دفيدر اذا ايجو وكم اني زمان اتفاق نبر السري اردوغان مماطلته ذكر لبروجا روسيا وريجيمي اوا يعني جبر ويا كير تركيا نها بداق برز منال ببورا برس خوشكناتن جبر ويا كي نها تركيا بداق درباره بيشاطين طويل ادلبه بيجو مانج برجو تركي براستيجي كي خد قالك دفرا دورتان يا دورو بري خو حميجي كي يعني خصة دجمنج خورا حتى ايرو داخياتنيا سروكاتيا جزائري لدجي مصر سعودي عربيان وكم اشترى اني زمان ترك وايراني صفوي وعثماني لسر حسابي عربا شريخوت كن ليه ادلب طيبه منديه كوي هي جريدانا بحلب وجريدانا بحما وجريدانا ناجرخي دي بلازكي وبحريفا سينوري تركيفا دبي افنا فقري دبي افج دستي جروبا دركوي وافدا خوازك روسا زلال ديارا وبوتين بهشكرا افدا خواز جي اردوغان كريا ولفاتن بايرانيا لسر لفكرنا باشا بريز منال هاجر ام هناك السر سيفيلان باخفن يعني روشا سيفيلان ويتشبه تفيكم زانن 3 مليون بهتر 3 مليون سيفيل لادلب هنا او وي بريخو بدن كدري مخابن ازيس في مخابن حتى وكفي دقي ام بحث حمي تشتيدكن بس ايجو هري قربانيا ددن فقير وفقراء وسفيل ايجو نخدي ونخدان جوارنا ما يزيدي عردك جيكي نما كاريوانا وقت بيجي حمبيز بكي دزيدي صح صاليه جو ازلفي اوروبا جيان دكم دما جو شخصك
دما حشا حزورا وإيسان حيوانك الأفريقيا دفرك نخشت كت ما في مروفا إيسان أوروبي دنيا لسرت سكني اف ان خاچا صور ما في مروفاتيه لإيرو روش زيدي سير بجملة سوريا شبرزيا هنامبرا نا عرض هيا نا أزمان هيا جحمي دبرافا شر لسر سريوايا وكسك لسر فينا نا أخذي أم هاتنا بحث يعني بطيبتي أم حموكتنا بروجا دا أو بروجا بكودة بروجا جرينجو هري أساس مانا لفانتر إيش بوي ملت بي وملت بوتا بقرباني بيشاوا أم ملت كرد دقند كردستاني دا وجدما بونا بقرباني سياسة برادري قو أم جعردي درخستنو أم شبر ذكرها بله برز منال حسكو شروکار سیاسی گلک سپاس بو بجدربوناته روزنامه کردستان کجالی راگاندنا ناواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و تی برهف کرن به هجمار خوایا 625 بش عربی و هجمار 166 بش کردی درکت تیده بحثا روشا روژاوای کردستان پیشاتین داوی و خبات و تفگره انکسی و پدکسی و هجمارک برفره جگوتار و راپورت و چالاکیان دکه روشنامه کردستان کجالی راگاندنا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهف کرن به هجمار خویا 625 بش عربی و هجمار 166 بش کردی درکتیا و گهشتی بردست خوینران. دروپلا یکم یا روشنامه ده گوتارا دسپیک یا روشنامه دبن سرناو انکسی و هفدیتن ناو دولتی هفدیتنا سروک مسعود بارزانی و میخائیل بوگدانوف لحولره کوتی ده سروک بارزانی دلگرانی خو درباره پیشاروژا گل کرد لکردستان سوریه ده خویانی. هروها 33 سالیا بارکرنا شهید هردمسخ ادریس ملا مصطفی بارزانی اند زیار آشتیا کردستان هاتنه بلاف کرن. دروپلا دوم ده روشنامه یا کردستان هلوستا سروک هرما کردستان نیوچیرمان بارزانی درباره گل کرد ل سوریه کل کربند داووسی آبوری را گهاند بو و گوت بو امی پشتوانی براین خوین کرد بکن تا مافه خوی روایی ده چارچوبه جغرافیا سوریه ده بدست و بینن. راپورتا سیاسی پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه یا چله 2020 گوتی ده هاتیه پدکسی جبو دانوساندن جدی لروشافای کردستانی سرپرشتیا سروک مسعود بارزانی آماده یا. هروها بیرانینا هفتی و چهارمین سالوگر راگاندنا کمارا کردستان و به هداریا اوفیسا سروک بارزانی به بارکرنا کسایتیان اجتماعی میجر عگید جه خود گرن. جوینا شاندا اوفیسا پیوندین درویا انکسی لگل شانده سروک روسیا لحولره و جوینین امینداریا گشتیا انکسی لقامشلو و جوینا خوجهیا انکسی لتلتمر و داخویانیا انکسی درباری جوینا ویا مهانه و سمینارا پدکسی لوینای و هم بابتین دن دروپلاسیان ده جه خود گرن. روشا عفرین پشتی 2 سالان جه شروبن پیکرین درما فیگل کرد تین انجام دان روشو پشهاته انداویل کردستان سوریه و سوریه بگشتی راپورت و گوتارین سیاسی و جواکی و برهمین 29 نویسکاران چالاکین یکتی خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روشاوا روشا کامپین پنابر و دربدران بابتین گریدای جواک و تندرستی و روشنبیری و شروع کرن میرین و هلبست و نوچه و بویرین گریدای کرد و کردستان سوریه در روپلین دنیا روشنامه ده جه خود گرنه. ده هجمار 166 ده بشی کردی روشنامه کردستان کج 4 روپلان پیکته دروپلا یکم ده دبن سرناوی ام نخوازن آلوزیا امریکا و روسیا ببسدما تگدان کردستان سوریه گوتارکا نویسکار جیهان خضر هاتیه بلاف کرن. ده هجمار 166 ده جبشی کردی روشنامه کردستان چالاکی و هلبست و گوتار 7 نویسکاران هاتنه بلاف کرن. روشنامه کردستان روشنامه که سیاسی روشنبیری و جواکی دیو مهانایه جالی راگاندن آناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و دی برهف کرن.
هروها روزنامه ریباز کجالی رخصنا روج یا پارتی دموکراتا کردستان سوریه و تی برهف کرن مجارن لشکری سیاسی و روشنبیری یین گرینگ لخوا دگره به هجمارا خویا بیستان هاتیه در و گیشتیه بردست خویناران. روزنامه ریباز گوژالی خصنا لشکری روج یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و تی برهف کرن مجارن لشکری سیاسی و روشنبیری گرینگ لخوا دگره بجمارا خویا بیستان هاتیه در و گیشتیه بردست خویناران. گوتارا دسپیکê dibin sernavê zanista nezanî û nezankirinê ku bi pênûsa Emîdê Pêşmergeyên Roj Mihemed Recep Dehdo hatiyan vîsandin. Serbarî gotaran vîskar Şerîf Elî dibin sernavê pêşmerge birêve bew nayê birêvebirin. Cêxwe Drûpala yekem de ji rojnameyê digirin. Drûpala di duwan de gotaran vîskar Meher Hesen ku dibin sernavê kurteya 8 salan ji şer li Kurdistana Sûriyê û gotareke din yan vîskar Azad Mîranî dibin sernavê Kurd û çakûçê biratiyê cêxwe digirin. Drûpala Sisiyan de du gotarên vîskarên Kurd Fedwa Hesên û Şems Antar li jêr sernavê mafê mirovan û pêkhateyên mirovatiyê û şerê dualî li Sûriyê cêxwe digirin. Rûpala pêncan ji rojnameyê Şelbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Herwiha drûpelên din de ji rojnameya Rêbaz mijar û babetên rewşenbîriya leşkerî, wêje, doseyên civakî, werziş, karûbarên siyasî û hejmarek babetên din jî cêxwe digirin. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz ji şehîd û birîndar û jinenîgariya pêşmergeyên leşkerê Roj re hatiye dabeşkirin. Du hejmara bîstan de ya wê rûpelê behsa kesayet û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj welat Abdulkerîm Elî qehremaniya ku li gel hevalên xwe di rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de lê bereya dibistana Xerayîc li Herêma Kurdistanê tomar kir hatiye kirin. Dibin sernavê gotineke wî beriya ku şehîd bibe ku gotiye baweriya me her dem bi serkeftinê heye ji ber wê em ê bi serkevin çendî dem jî dirêj bike. Serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Emîd Hesên Elî Reşîd ku bi Hesên Sûrî tê naskirin. Behsa kurtejînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî di şoreşa Eylûnê de dike cêxwe digirin. Rojnameya Rêbaz ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Mihaneye mijarên leşkerî, siyasî û rewşenbîrî yên cor bi cor li xwe digire. Elî Omar. زانگاه حلب ازمونین ورز یکمین پاش خست. سروک زانگاه حلب مصطفى افیونی راگان که ازمونین ورز یکمین جبر شر و پفچونین لباجار حلب به طایبت لطاقه الزهراء و دردور زانگاه حلب و مترسیا لسر خوندکاران ازمون پاشکت جبو دمکن دیار. به وی آواهی زانگاه حلب ده پاش خستنا ازمونان ده تفلی زانگاه الشهبا ابلا و پیمانگاه بالا یا زمانان ده به. کمیسیونا بلند یا کوچ و کوچباران اشکره کرد که نزدیک 30,000 زاروکن پناهبرین سوریه لأردن جه دروی سینور دبستانانه. تویستاندن حکومت اردن جه زنجیرک تدابیرین دوار خوندن ده داکو او زاروک برداومی بخوندن خوابینن لی دبستان اردن و کاریا درگه در دورا 100 دبستانی لپیش زاروکن سوری وکه پیشوازی لوان بکه. کمیسیونا بلندیا کوچ و کوچبران اشکره کرد که تەوی گوهدانا وڵاتی اردنê ji penaberên Sûrî re bi taybetî zarokên penaber lê tevî veyekê jî nêzî 30,000 zarokên Sûriyên ku penaberî welatê Ordunê bûne ji dervî sînorê dibistanan û ji xwendinê dûrin. Her li gorî ku Komîsyona Bilind daye xuya kirin, rêjeya pêncî ji sedî ji penaberên Sûrî yên li Ordunê dimînin wate 330,000 û 672 ji wê hejmarê zarokên jêr 18 salî ne û serbar kir ku derdora 28,000 penaberên Sûrî jî vegeriyane welatê xwe. Her divê derbarê de Komîsyonê eşkere kir jî ku hejmara penaberên Sûrî yên tomarkirî di Komîsyonê de bi berawردî bi salên borî ve kemtir bûye. Niha hejmara wan 657,000 û 445 penaberî ye. Ji wê jmareyê 534,000 û 372 kes di nava kampan de ne. Hejmara mayî ew jî 123,000 û 307 penaber li bajar û bajarokên Ordunê dijîn. Li gorî amarên Komîsyonê ku derdora 35,000 zarokên penaberên Sûriyên ku li Ordunê dijîn ji xwendina xwe bêpar mane û naçin dibistanan. Tevîstandina zincîreke tedabîr ji alî hikûmeta Ordunê ve dwarê xwendinê ve da ku berdewamiyê bi xwendina xwe bînin lê dibistanên Ordunê bê beramber ku welatê Ordunê li gorî karînên xwe
کاریه درگه دردورا صد دبستانی پیش زاروکین سوری وکو پیشوازی الوان بکن. جالی خبر خصنا هیومن را تو چراگهاند جبر درستبونا آستانگو پرز گریکان ایدی زاروکین پنابر ین سوری کل اردن دمینن نچارد بن کوج خوندنا خواه دور بکوین و بری خواه بدنکار. ارتشا ترکیه هبونا خوا لسر سینور د ناوبرا خوا سوریه ده بهستر کر هری داویجی کروانک لشکری کوج هجمارک آلاوین لشکری پیک دهات شانده سر سینور سوریه درنگیا شوابوری ارتشا ترکیه کروانک دنیا لشکری کوج هجمارک تانک و زیرو پوشان پیک دهات لجیر چاودری که تند شانده جبو باجار اورفا یه هف سینوری به سوریه را دوهجی ترکیه نزیک 15 بار هلگرین لشکری کوج تانک و زیرو پوشان و تقمنی هلگرتو بو جباجار هاتای شانده جبو یکینی انخوا یین سر سینور سوریه او جی به مبستا بحث کرنا هبونا خوا لسر سینور. هروا ارتشا ترکیه خالا چافدری یا سیم لباکور گندوار ادلب آوا کر مالپارا دیلی صباح یا ترکیه راگاند کجبو ریگیری کرن لپیش پیشوچونن رژیم اسد لباجار ادلب ارتشا ترکیه خالا چافدری یا سیم لدردورا باجار سراقب لگندوار ادلب آوا کر همان مالپاره دازانین کو پشتی کنترل کرنا هزین رژیم اسد جباجار معرض نعمان را روژا سشما بوری ارتشا ترکیه دو خال نو ین چافدری لسر ریا M5 لباکور باجار سراقب آوا کر و دو جی دست بخالا خوا یا سیم کر. بله تماشاوان هجا به وی آوی هم گشتن داویا بولتن اخوا دوباره سرنوچه. انجمنان اجتماعی کردی لسوریه بریارا و کرنا نویزگهین خواه لروجاوای کردستان دا. لعفرین ولاتیه که کرد بن اشکنجه ده شهید بو و ترمیوی دناوا زویان ده هاته دیتن. هزین امریکی بارگهین خواه لروجاوای کردستان برفرهتر دکن و گرک امریکی برای خوادا بنگاه تلبیدار. ارتشا رژیم سوریه ریا خاشیخون و معارض النعمان بگشتی خستد بن دسته خدا. هاتنا پناخوازین روژافای کردستان جبو هرما کردستان بردوامه و هجمار وان گشتیه 20,000 پناخوازی. هر شاد و بختور بن.